Adwang sospek ing arestado kambening illegal na droga king balening Guagua, kabang meto nga pagsuspetsang hold-upper naman ing mete king shootout king syudad ning Mabalacat. Meto nga tricycle driver at construction worker apag suspetsang tulak ning illegal na droga. Reng arestado king mikawaning buy-bust operations king balening Guagua. Apeni mula ng Police Superintendent Manny Calma king Barangay Santa Ines at San Juan Nepomuceno. Kinilala na lang Calma reng suspect ni Darrell Losanias, edad 32, strike driver, at Enrico Regala, edad 40, construction worker, aparehong mamarat ngeni king pamaglabag king Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of the Philippines. May recover ka rin adwang suspect rin ana mapakete ning pagsuspetsang shabu ampong marked money. Agpagkang kalma balaos pamuring kanu ing matigi ka kampanya ning kapulisan at lokal na gobyerno ning Guagua banga kwaing meto nga drug-free municipality. King syudad ning Mabalacat naman meto nga lalaking menoldap kanu ing mete kaybat nang may kipagpalitang akbong kareng magresponding pulis king Barangay Sapang Biabas abak ning Biyernes November 23. Base king investigasyon, simsam nening suspect ing bag ning kayang biktima kabang at sukano king terminal ning jeep agad namang may kapag-report kareng kapulisan. Meto nga hot pursuit operation ning segawa at kanita niya kanu may kibarilan ning suspect amig resulta naman king pangamaternity. Pisyag na naman Police Superintendent Maharlika Oscar Villasis, happening Mabalacat City Police, ing dobling pamaningat para kareng memalen lalo na kareng magbiyahi. Ako po'y Paulo Marcelo para king News Force, Pampanga, Balitang Tutu, King Balen, Susuyo.